Ataramu a urimi na a riera kaunti ya Embu nimagite na gikaro gia kwaririria uria murimi angika niguo kuguneka kumana na maugaruruku ma riera. Kuringana na James Gathura uria nike murugamiriri munene wa ruvonge rwa urathi wa riera kaunti ya Embu, arimi mabati gukora mevariria kuvanda tene amu mbura iratanywo kwambirira kura tariki 15 mweri uyu wa gathatu nginyagia mwiso wa mweri wa gatano na igakorwa iri nyingi nginyagia miena iria yamukagira mbura nini miena ya kianda gia kaunti ya Embu. Ona kuria gutauraga muno ri nikuroneka ni gukura mwena uria wa Kiambere guikuruka uguo kuhutia Mumiji na mwena uria ukuhiriria Ikamba-ini kuria twitaga Machakos karaudi kau ni gakura hanini kurigana na turona. Na niguo arimi mone umithio wa kugia maketha mega ni mataretwo gukora makivanda mbegu iria mataretwo ni maabitha a ruvonge rwa urimi. So turaimisa arimi muno ni mathie magure mbegu certified na korwo no nginya mavoya ni mbegu me formu ta gikundi ma produce mbegu ciao, kwa sababu mbolea tunajua wako naye na ni mingi sana, kwanza especially ya pande ya chini watumie mbolea badala ya hata fertilizer. Na ni undu mbura iratanywo ni gukorwa iri nyingi, arimi ni mataretwo gukora mevariria uria makuramata mathio mao kumana na tutambi na mirimu itiganite. Wa uguo magitarwo kuvanda nyeki iria ingitethia kuongerera mwegana wa iria kuri mathio mao. Kwa mahali ambapo wakulima wana management mzuri, tuna expect kunakuwa na vitu kama foot rot ambaye inakuwa ni kwa sababu ng'ombe inakaa ama wanyama wanakaa kwa matope. We expect those things and that's why tuna advise really routine management waendelee naye. Mwaka muthiru ciana 16 ni ciatere mioyo cigithambira kaunti ya Embu na ritana ni rirutitwe mwingi ukiorua ukorwo na umenyereri munene mbura yambiririe kura guku na waria mari ciandari magitaro kwiuga na matuika ma tiri. Nitwonaga rimwe nyunje iria ina guku iguru ta Thambana na Thochi na Rupingazi igecora muno nginya ikathie ku flood na ikauka ikifagia andu aria matwire vau uguo area icio. Koguo taru turera andu aria matwire along area icio anyonje icio, mundu angiona mbura ni aura muno especially utuko no twire vakuvi na Rwenjeru anakavo kithama ukithie vandu varia vaigura guru niguo nduka thambue ni mai mari utuko mwenje cioro na tuikunikire wega na mundu ria tataina cioro andu aria twina madaktari aria tuturinite mai na ku maturari nwamo matembere mundu uria atakuvota kunika kioro kiake wega ana uria atakuvota gukorwa na gakuniko ni mavotaga kweresa mundu uria twagirirwe kurutha cioro icio. Bandori Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mongai.